salutazione, Mr. Sexshop, Mr. Bishop. Bueno, le anglicani e le catòlici sono fatti l'uni per l'altri. L'unica via possibile è la fusione. Sì, le orientali nos passano la mani per la cani. Sì, guardi questa immagine. Un mori, un rappresentante dell'Islam e una dea indù. Después de molte negoziazioni s'han fusionati e voilà! Paf! È la nuova immagine dell'Indo-Islam. Rolli multiculturali a topi! Ok, comencem a negociar. Vali. Ma la vostra secretària pot prendre notis, si voli, o amb llapis. Perdó, santedat, és la meva esposa. Vostè sap que els sacerdots anglicans podem casar-nos. Si vostès volen fusionar, hauria d'estar permès. No, pari el carri. Si può studiare la possibilità del matrimonio de capellani, a condizione che si casin con mongi, che tenen moltes colanetti, tutti che di casa. Volem que les processons circulin per l'esquerra. Que les almoines es donin en lliures. I un papamòbil per l'arquebisbe de Canterbury. Sí, de 2 pisos, rotllo autobús anglès. Vali, ma non accetto la cervesa en l'Eucaristia, perquè fa molta bromera. Ni el whisky escocès, tampoc? No, de cap manera. Per descomptat, continuarem rendint obediència a Her Majesty, the Queen. No, the Queen no. I want to prefer rotlli Freddie Mercury de cap manera, no. Bé, en tot cas, podem canviar de parer. A canvi de què? Qui, qua? Vostè té molta influència sobre Berlusconi, no? Sí, Silvio è un grande devoto. Bé, el Manchester està en hores baixes. Si el Milan volgués traspassar en Cacà... Sì. Bene, io ti arreglo questo in un plis-plas. Giochi 4-5. Questo va a essere l'inizio di una buona amistà. Great.